Vidimo. 1, 2. To je bilo ekstra. Ajmo, bandal. Ekstra. Ne vidimo šta. To ćemo pokazati. On se zna biti, ali ne zna pričati. Hoćemo prvo reći onaj. Ajde tamo da umjeri, zajedno. Ti reci ono, ja se zovem Adama Greško, zovu me, vidim mali. Evo ovako, uzmi mi. Treniram 5 godina. Ovako, ja se zovu me tako, imam 10 godina, a treniram već 5 godina. Sad ću vam pokazati neke tehnike. Hoćemo ga svezati, izvore se. Da. Hajde. Ja se zovem Anel Ambešković, zovu me Lim Nani. Bavim se ovim sportom već 5 godina. Eto, sad ću vam neke tehnike pokazati. Ma ekstra! Nisam rekao da tek onda akademija radi trenirati. Ne smijemo to, sada te ne pustu. Ču. Boga. Jedino da vas jednom zovemo u popodne. Reklamu ne. Da se dogovorio jednom taj... Pa eto. Hoćemo da ovdje stani, evo. Ajde stani ovdje. Keva, oti vam s Kevin skloni. Hoće ja ne moću ovo šta da radim, ne mogu da... Pir ovdje, ovo. Ti je naravno mi ćemo svakako pustit malo muzike. Ja, dobro. Idemo znači, Kristjanija, bandal, dobro. Pa bandal, fičar. Znači, I... Ajde, bandal, dobro. odlično. Na brzinu. Jesu.